we come tire bao ping. Ukhruli COVID positive mi mati sampang lui haira. Kala Ukhrul mangli kap kahai vaccine ting tharada akha shaturuk lang haira. PMGSY Phase 2 we azingli ot mathada magsa we wang tashar authority na complaint thasang haira. Vaccination bus chi lamlong kettle IFSC na launch sami haira. Lei khayang tor aju pau Ringphawon Zimik in a pamidele aju pau mai sai nang rumsa. Ayang zin we report atishu the Ukhruli COVID positive mi mati samphanga. Town hall screening center li mi thumra test kasali positive khani samphanga. Kuhum tang aina konghar ngai tang mass screening kasali mi hangturuk test sada positive aka samphanga. Kala positive aka na Leshipung hospital li samkaphangna. We know tangli mi jiko contact tracing kasali positive masamphang mana. Harkui kathe tang mass screening mi hangphanga da thuruk test sada positive masamphang mana da DSO we report na hanga. Ukhrul district hospital li COVID nga hada khleli aya aina tangda mayor naw mati shinau thuruk da patient thara COVID ward li leida leya da hanga. Aya rashung da hospital li COVID patient nga hara ka hai hi mi shakha magada khani ka shung haira da hanga. Ukhruli COVID awareness cum vaccination campaign samuhung da khleji aya awantang aina alungtang wiwang rungmi da mi shakha hangshini na awantang community hall li ariji kapkhui ka haina. Kala mi hang thurukna district hospital li kap khui samphanga ngurum sir laga aya Ukhruli mi shakhani thumrana COVID vaccine kap ka haina. COVID mi mau khanguri hi na maram sada state li curfew haira ka hai hi July tarik thara aina tangda haiwa fu khawai aya sarkar na kasai sang ka haina. Curfew hi May tarik chishad aina hapok da Ukhrul, Imphal West, Imphal East, Bishnupur, Kakching, Thobal, Kalachura Jamburli kasai sang mamanda raka haina. Ajontang Chief Secretary Rajesh Kumar na chitei khami atishu da agriculture, horticulture, MG NRG we ot kasa mayara. Hanto thap kala kasha gaza dukan motor pungshini aina thara alungli tarik mati shini kala thara thangshong sagra da hanga. Ajagumui me kachang atam aina ngatam akha COVID situation matha mai haira kha checking khawa aina ngasoda mass vaccination darga saya da hanga. Kala COVID restriction switami da Khangate ot manga chatwa khwaila samigi kichi COVID wi situation kala vaccination kakapwi manga khawa tungli leya da hanga. Chithada sada Ukhrul district li la tarik thara washungda ngathu khwa kasahi authority na khamaya mazangla mazat paimara healthcare, media, power, fire service, forest, relief and disaster management, public health engineering department, internet, ATM service Khamkhao ot phungthi mi khawai kala district administration hiping wi ot chatpaira kankhana ot phungkhawai kari gajat mayara petrol pump shopaira pisang khawai hotel staff tyo mai thui kachi aina shopaira child protection service aina ICDS ICPS wi ot gajat mayara banking aina postal service Monday Wednesday kala Friday minimum staff ngathor pungthara aina ngashun pungkhani makhai washungda ot sapaira workshop motor spare part dukan aina insurance office shopaira COVID vaccine dose paida kap ka hyping Manipurli ungjangle COVID negative report ma milala mayara the state governor na chizmi haira health department na hangkhami athishu the COVID vaccine ari full dose kap haya kha ayarwi aina Manipurli ungjang tharan ari dose paida kap haira kachi certificate chi thei pulungra kala athumli ngai the COVID negative report mo poli mara da hanga kha vaccine makabrang kachi kala dose paida makabrang kachi pingliwa airport kala mau gate aina juribam entry point li COVID negative report ngathing papamra da hanga PMGSY Phase 2 we azingli tashar khu aina ngurigi kachi ramvu aina lamlang gate we shongfu semran li contractor na otmakasa maram sada aya tashar village authority na chief engineer rural engineering department of Manipur state rural development agency li complaint letter akhami sanghaira hangka hai shongfuji semkhawai MSRRDA na December 2020 li MS Murung and Sons Koho agency li khamayami ka haina
Juiwang tender amount crore tharada mati lak hangmati da thuruk thing hangshini da mati mikahaina da hanga. Jui work orderly mikahai atam atishu da ochi kachang tharada jishudwi alumni kupsang phulungki kachi otna da hanga. Kachang thuruk lang haira kala ot kasali shekhut khami apong malay lak salala arri aina tangda ground ot haugupok mathai runga chitada sada tushar village authority na contractor or agency witungli complaint thakasang kasana tushar aina tushar changhong khuwi mipingna shongfu zagashiwi gujot khangra ka hai hi jingum hangmati ka haira kala hina health care education kala apong tei tei dali sagazu kuchung khaleya the press release china hangsanga Manipur State Rural Road Agency yonda khalai contractor chui tungli action khwiran khwimi khwai kala katha gwi lungli yari wi pha khwai wiwang ochi kashungda saming sak khwai nga kaw haira contractor china akachang makhaning excuse milaga saran masala kazat mamya mara kala hapta akhwi lungli ot matha da mahaphok akha village authority na action per haura the tushar village authority wi press note china hanga Van Mahotsav kacha Ting Kalingwi Panit the Kum Kachida Kasa India wi Panit Kamyonli Chief Minister N. Biren Singh na Mass Plantation Drive Aka Churachandpur District li hapok mi haira. Let us make our hills green again kuchi message kami aina ngasoda ajakum Churachandpur li Tingrong now lak aka gada linkawai sada leya the CM na hanga. Tingrong now ling sangki the ring the kalehi CSOs, NGOs, village authorities, schools, government departments, law enforcement agencies, kala ningasang miping ainang soda saki da kalaina da hanga. Van Mahotsav hi July we tarik akha aina hapok laga tarik shini aina tangda hi India we apam ngatay day dale tingrong kuchungchung lingsang laga kum kachida kamayon na panit na. Masi sa ini am hawa yung Churachandpur lak tusi yung lakning na. Pagi Churachandpur gilay civil society sing Amaroina KIC Kuki P Churachandpur aduga kugi DC aduga kugi atai jomis gi leidiba civil society sing leader amani loin makina lekra tanar kanda ekoi ban mahasaf kugi mass tree plantation aduga loina namo kugi BJP ki oina show अखोगी अदुगुम्बा सामा प्रसाद मुखर्जी मागी लैगिदबा बलिदान दिवस साइदना 23rd कनो लगिना 6 जुलाई को उ थाबगे पासन पाखोको आइलो मसी कुल्लगा Churachandpur gi leibe area sidagi koi hawrsi haidana adugi wakhalo namada organizer ga lakpani Manipur Hill District we Kare Government College of Nursing we Foundation Stone Chief Minister N. Biren Singh na Churachandpur District li aya shun mi haira. Juaina ngasoda itumna thaipai kacha Manipur Shokar na run kasa kakhane Medical Institution ngasada Churachandpur Medical College hi rarada kale September li first session hapoki da laya. Junims hina Manipur we Kare State Run Medical Institute na Churachandpur Medical College li ari katamna shakha kada wiwang sit haimi da laya da hanga. As we gather together here, we lay the foundation stone of Churachandpur Nursing College, which is done by our Chief Minister, Sri Nongtham Biren Singh, at this very hour. Khurai Assembly Constituency we reachum now pingli COVID vaccine thakta kap khui samphang vaira no da mobile insulated vaccination bus MLA L Susindro Maitena ajonthang donate sami ka haina. Kala vaccination bus ji lamlong ketel li ICM na launch samia. Khurai AC we mi thara kada kapki kji leya kha shimli la mobile insulated vaccination bus ji aina shimli ari ji raka mira kala service ji constituency we mi psycho vaccine makap khirang lakha aina tangda lewa mira da hanga Ningshilak aku sih tu juga boleh Ningshilak aku phone le bole bole pura aku phone bole bole pura karegi Manipur praja mayam se aku comment punna launa ka hainer besat padana pictures ningi ngoba ida kapsi kapova maslusi upova khara na kaisa ba ye dong gambu ni kra sunsi
अदो साया ना है ए दोनो मुझे कोई सिगी लेना से ए तो या लेना नते ए को तो होगा तो चले आगे हो तो अदुना vaccination honorable prime minister Narendra Modi ji ki makata mass vaccination adu su free da free ko phire ga mass vaccination ka pa ise ai da kana lai ga sadin se kai ko ka do free nami karai do no pham ga ba adu na ki sidi reason da reason yaw nga mo have in the finance maram sana वैसे भारत की स्टेट में हम नहीं कहे हम कैजुअलिटी लेके हम मतलब मांगे ऑक्सीजन फंगलबगी तमनगिबो मयाम दो आवबुदो मतवे एखोइदि मदु इशोरना चांगलिना मयाम की सपोर्ट की मयाम की सपोर्ट की मणिपुर द मदु कंप्लीट थोक्सिरि बने मुझे मदु थोकना बने कोइना वैक्सीनेशन मास वैक्सीनेशन तौसीना है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नो से होबरे एखोइदि सु ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की गाइडेंस मखा दा कोई मणिपुर दसु केंद्र खुदिंगी केंद्र अहम बताना तो ये कोई आई की दिन आई आई खुद सब बताई फन्याम कापोरे नमिनेनी दा 1000 है ना कापोरे याई मसुंग सी सिगी मागी सिगी मोबाइल से तोरो बदी माना हांड तो रिब्रा कराना हांड तो होते केंद्र मतलब वैक्सीन कापो लोइन नोरबा हालबा मदुदे दा आई की देश के सने खंडगी लुपा लाख पुन दीनीना आई हानसु हाना ऑफिशियल है केंद्र वसी ऑफिशियल है ना अरब केंद्र ने हाना लौदो मतलब यार ने इस आई केंद्र ने हाना लौगे ना दे लो ऐसा लापुन से आई की डिस्कशन में फंदे के लोग को आई ना हाना लौगे आपरेंगे तो नहीं जाई केंद्र ने पूरा मास कैंपेन चोरी सिगी कोविड हाई तो लाइना से की करने लगा खार हुए नापुया है ना मैं यहाँ थनेरी से मशीन की नाखों का मत चंगाई वो पाई दिए कोई जिना का फोन से अदर आई मायना ताबों को तो ले भी नहीं पा अदुग सिदा टेंशन दी बै माइ बेला हलमन सिना मयाम पुन मकोय ब्राइगी अदुग मीडिया की खुथामदा मयाम फॉरेन ताबी मतमदा मयाम प्लीज अथुव मतमदा मणिपुर सरकार ने हिस्सा जरैबा मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम से अमुक फजना थवाई याउना तौबियु अदुग निजो अकोय की पुंसी से याम ममन्यामी अखोई मियोबगी पुंसी से याम ममन्यामी एखोइबु सेनबो इश्वरमोंना नि ओइना पोके बदं नमदेना हाइना रिबिनि अदुना असे एखोइना तौजरिबसि नियामु पुंसी कन्ना Nagaland ni Armed Forces Special Powers Act ka haiji achikumi December tarik thumrada akha aina tangda kasai sang haira Ministry of Home Affairs na kasai kasang decision hi Nagaland Chief Minister Nephirio aina Defense Minister Rajnath Singh na New Delhi li samphang ka hai withili pungmukda matiwi alungli waw kusokna ithumna phaningung pai kacha AFSPA hi Northeast apam kai khali 1958 kum aina hai kaphogna Kala Nagaland State li 1963 kum sem kushok wi aina hapok laga ari aina tangda disturbed area na da India sarkar na AFSPA hi haira da khalaina achi wi khamtai about ping ladluida pa mile Ukhrul COVID positive mi mati samphang lui haira Kala Ukhrul mangli kap ka hai vaccine ting thrada akha shathuruk lang haira PMGSY Phase 2 we azingli ot mathada magsa wi wang the Shar authority na complaint thasang haira Vaccination bus chi lamlong kettle IRCM na launch sami haira Achu pau hinang chang haira ngana da thlei na thum psycho rele ringapha Zimik shong sa serano